Hitno dajte ovo paradajzu, paprikama i krastavcima u avgustu. To će ih vratiti u život. Postoji jedno staro, ali izuzetno moćno rješenje koje u avgustu spašava baštu od gljivičnih oboljenja i napada mrava i štetočina. Kada spojimo dvije jednostavne stvari u kuhinji, sodu, bikarbonu i mlijeko, dobijamo potpunu zaštitu biljke od korijena do lista. Prije nego što pređemo na tačne razmjere i način prskanja, ostavite mi jedno srce u komentaru ako i vi volite prirodna rješenja u svojoj bašti. Soda bikarbona mijenja pH vrijednost na površini lista i stvara alkalnu sredinu u kojoj gljivice poput lumenjače i pepelnice jednostavno ne mogu da prežive. Sa druge strane, mlijeko stvara tanki zaštitni sloj, hrani biljku korisnim mikroelementima u kombinaciji sa sodom odbija mravi i vaši jer im ta sredina ne prija. Najbolje od svega je što je ovo potpuno bezbjedno za vas i vaše plodove. Recept je veoma jednostavan. U 1 litar mlake vode dodajte 1 kašiku sode bikarbona i 1 čašu domaćeg mlijeka. Dobro sve promiješajte i sipajte u prskalicu. Ovim rastvorom detaljno poprskajte stabljiku i listove, obavezno i sa donje strane. Prskanje radite isključivo u ranim jutarnjim satima ili kasno uveče kada sunce zađe, kako kapljice na jakom suncu ne bi spržile list. Prskajte svoje biljke preventive radi svaki 7 do 10 dana ili nakon svake jače kiše. Puno vam hvala na podršci i gledanju. Stisnite dugme za praćenje ako već niste i vidimo se u narednom video zapisu koji spremamo samo za vas.